Sanibonani babukeli, salamukela kuhlelo Imvelaphi. Namhlanje ke kuhlelo siphethe ubaba uPatrick Mabhena uSigwegwe. Nguye ke ozasitshela ngemvelaphi yakhe. Ngakho ke sinxusa bonke abakumabhena abakhona lapho uthi hey ake lize ukuthi kathi omunye wenu uphumaphi, uvelaphi. Mhlawumbe indlela zenu sezingahlangana. Sakubona baba Patrick Mabhena. Sawubona Madube kunjani? Ngiyaphila baba. Ngabula uhlangana lawe la namhlanje. Lami ngiyajabula njalo ngikamukela ehlelweni. Usungabingelela babukeli. Aw, ngangapho sakubonana. Ngiyambona nami ngikhona ehlelweni nami. Hayi siyabonga. Baba. Yeah. Namhlanje ke sathanda usixoxele ngemvelaphi yakho wena njengoPatrick Mabhena. Sizaqala ngokuthi ngalo leli bizo lakho lithi Patrick, lingabe lilomutsho yini abazali bakho beze bebethi Patrick kwakusukele ngapi? Igama lokuba nguPatrick ngaliphiwa enkonzweni yamaRoma. Akusilo lami elokuzalwa. Hayi. Oh. Elokuzalwa kahle kahle nginguMadonas. Madonas. Yeah. Usitshoni khona ukuthi Madonas? Bathi umama ongizalayo ngesikhathi ezithwele wayethanda Madonas. Ama-donuts ezini ama-cream donuts. Ezini ama-cream So donuts. ayezevele sekhona ngesikhathi usala ama-cream donuts. Kuthi ukuthi ayesekhona Nangu ngoba uMadonas. nanko nginguMadonas. Siyabonga. Siyabonga. Ye. Ekuzalweni khona lapho ke akusitshela ukuthi na ungumfo kabani ophuma apho ovela ngapi? Mina ubaba wami uMeyiwa. Elomzenzi. Intombi engizalayo. uMeyiwa ubezalwa ngumquba. Umquba kahle kahle kukhanya ngani ila amajaha ezayo ezofika lapha. Kungenzeka bafika bakha eFelabusi Gogodlwana. Yilapho abakwethu abadabuka khona. Ngithe sengizalwa ke mina bese silapha eNsuza emaguswini lapha nxa usiya eFolosi. Yiko enzelwe ngikhona. Uthi umquba weza esizivela ngapi? Umquba kukhanya weza evelele ezansi. Weza evelele ezansi. Yilapho engikwaziyo kuphela ukuthi unina wayengumamlanga. Unina kaMquba. Unina kaMquba. Uyise ngubani? Uyise angilaqiniso ngoba yena uMeyiwa. Lo ongizalayo mina ngifice ngithengile 6 months wachona. So ngikhuleke sengikhulisa ngapho kwabomncane umama kwesikhathi ngeke mali. Hayi kuhle vele umuntu ukhula njalo. Umuntu ukhuliswa ke imuli yonke. Ungabe waluzwa yini uhambo ukuthi esuka khona le emuva siza lapha bahamba njani bezofika lapha? Engikwaziyo kumbe engakuzwayo ukuthi ngesikhathi umzilikazi ebafica endaweni east of iPitoli lapho isizwe sakoMabhena amanala. Ngoba kahle kahle abantu bakoMabhena thina singamanala. Amanala azalwa nguye umtunga lo esibonga ngaye. Umzilikazi ubaficeke sebekomnyamana endaweni engempumalanga kwePitoli le ekhona njengamanje. Yikho lapha ade bakhele khona bona amanala. Yikho lapha babeyakhele khona amanala. Ngesikhathi bebuswa yinkosi uSibindi. Yes. Wayinkosi yamanala. Ube inkosi angithi abantu ubukhosi lobu buyachiyelwana. So babuse busezandleni zikaSibindi. Kodwa ke ebusamanala lezi izizwe ezibezi ngaphansi kwaleyo lo mbuso. Hayi ngiyazwisisa. Mhlawumbe ungachazela ababukeli ngokuthi kuze libe ngabakoMabhena nje kuvele ngapi? Ngizokhuluma la ngomtunga uchazele ngoMabhena lo mtunga lobudlelwano babo bona babantu. Abantu laba ngamabizo ngamagama abo. Umtungwa yinzala abantu yamanala. Umtungwa
uzele amadodana athize ukuthi ngesikhathi esithize kwakulo umuntu okwakuthiwa ngumusi. Yes, owazala uNcagu. Okay. Bathi nguNcagu kodwa babuye bathi nguNqagu. Yikho kwesinye isikhathi sibizwa ukuthiwa nguNqagu ngomzimba. Oh. Yes. Umusi wazala uNqagu, uNqagu wazala uMabhena. uMabhena ke nguye ocine kusetshenziswa ibizo lakhe njengesibongo saManala. Yes. Hayi ngiyazwisisa. Hayi ngiyazwisisa Ntombalani lazo labo bukeli ukuthi ke uMabhena bekulibizo lakhe okwagcina sokusiba isibongo sabo laba ke abakontunga. Yes. Ngike mbuze lina njengabo kuMabhena ke ukuthi ekuthathaneni la kulezibongo yini elizizilayo ukuthi hayi thina laba sithathane laba konje. Kulezibongo esizalana lazo. Njengabantu bakoMahlangu, njengabantu bakosikhosana. Labo bantu babe ngabafowabo bakaManala. Yikho singaManala nje. uManala bathi nguyo owezelwe endlini enkulu okwakumele kuphume khona inkosana. uManala ke ngokuswelakala kwenhlanhla unina wayengasintandokazi. Intandokazi kwakungunina kaNzuza ozala abantu bakoMahlangu. Yes. Ngiyangibezwa uMahlangu kuthiwa nguNzuza kaNanazi. Khonapho kwinto kwangikhona. So ngokwakathesi subathola abantu bakoMabhena bethethe abakoMahlangu. Kodwa kuze kwenzeka ngemva kwesikhathi ngoba ngemva kokuthi ubukhosi butshontshwe kasitsho. Kasikukhuluma. uNzuza uyise eseza kufa uMusi. Kuthiwa kwenzeka lesi eseBhayibhelini ukuthi wafisa inyama yembuduma. Yikho nje bethi singombuduma kaMasowo. Wafisa inyama yembuduma. Wasethuma ke uManala ukuthi kahambe ayezingela ayebuya le nyama yenzuza. Le nyama yembuduma. Unina kaNzuza wasala etshela umntana ukuthi kahamba ayehlaka ithole. Bathi umahluko ke phakathi kukaNzuza loManala. uManala wayeloboya. Ihwanqa. Wayelihwanqa. Njengawe ihwanqa ngiyibona nani. Yeli. So unina wasala esithi emntwane okulumfana kahamba ayehlaba. Uyise esekumele ambusise wambamba kodwa wayezwa ukuthi akasuyelwana umfana la ngelizwi kwezingane wathi kodwa ke ngoba bathi wayengasaboni yayikhule yaze yaba likhehla umuntu. So wagcina ke esephiwa umhali kasithi induku yombuso. Induku yombuso le yasiphiwa uNzuza. Kumele inikelwane umuntu. Kumele inikwe uManala. Ekuphendukeni kwakhe wathola ukuthi induku siphiwe umfowabo. Umfowabo esethethe abantu wabaleka. Bathi bona kwakusese ngaphansi ngale usiya ulanda umfula uthukela. So bekansa umfula uthukela ukhahlamba. Baze bezokwehlela eNdubazi. Bezokwehlela eNdubazi balanyulwa ke isalukazi sakomsiza. Ngoba kwase kuliwa phela kubangwa lobo bukhosi. Kuthiwa ngemva kwalokho kwase kuvunyelwana ukuthi hayi kabehlukane. AmaNzuza la abusa ewodwa, aManala lawo abuse ewodwa. La njengalokhu nje
khona ngale lapho esidabuka khona eSouth Africa kusese indlela leyo ukuthi amanzi abusana wodwa amanala abusana wodwa kodwa ijahe elikhulu elalizalwa kulowo muzi bathi kwakungusikhosana kodwa engazalwa angithi esintwini inkosana izalwa umfazi thize hayi wonke nje kodwa indodana endala yayingusikhosana usikhosana ke wayevumelane lonzuza ngobukhosi ukuthi kabuye kuye so kwadaleka ke ukwehlukana kwezindlu lapha laba kusikhosana besimawodwa nala esimawodwa laba komahlango onzuza besimawodwa hayi ngiyabonga baba Mtunga kambe ihistory engaka ayikho kuthiwa history repeats itself indaba lana yenzakala eBhayibhelini nanso sesibona yenzakala ke emantungweni emanaleni hayi siyabonga baba bengisabuze lapha ngokuthathana wahle wangichazela kabanzi ke ngomlando wenu ekudleni lapha kukhona inele elikuzilayo engakudliyo lina njengaba koMabhena esingakudliyo inhlanzi kungenxa yokuthi bathi ekusukeni kwethu umfowabo wakho lo okukhithikayo ngemva wayephosebe ezizibeni lakathesi abanye basakuqhuba lokho abanye kabasakuqhuba kumbe kusiya kuye ngenhlalo imfula iziziba zingasekho so khona ke inkaba ukuthi ilahlwe ngendlela echiyeneyo kodwa inkaba yethu ibiphoselwe emanzini lokho kubangela ukuthi inhlanzi singayidli ngoba inhlanzi anti inkaba iphoselwe khona ziyayidla so singeke sadla umfoyi usesidla umfoyi siyabonga Thembalezo bakoMabhena inhlanzi lingalingi lizithinte ngoba selisidla abafowenu kususela khona lana athindi fish amatemba ama-breams I think lama crabs akumelanga bekudla konke nje kuse inhlanzi nje ngokuhlala emanzini okubizwa nje ngenhlanzi hayi ukuthi wena uthanda amatempa amagabha umuthanda imlamba siyabonga baba bengisacela ufune ungichazele nje ukuze lezofika lapha kuleli elikamzilikazi leli lafika njani njengoba ngithile ukuthi la kweza umquba ke khona ngaphe eGwathemba kukhanya wayezelwe lamajaha andiyazi ukuthi kudala abantu babezalwe esithenjini zazindutshwana imuli indoda eba lomfazi oyedwa so masisizwa ke ubezelwe labo mazambane nabo zibanibani uthe sesuka lapho wehla ke yena waya kwakha ensukamini eloagwelo yikho akhe khona wazala amadodana akhe azala thina baba emibhawuhlanzisanga umlando engofunayo ngokusuka le emuva sizobamba lapha eZimbabwe engingalaqiniso lakho yikuthi uze kanye lomzilikazi na kumbe uze emuva bathi ngisimthola esesegwathemba alright so abanye benu baseGwathemba abanye baseLuagwero abanye sebachithakana kodwa indlu kayihlo eselupani yes indlu kababa kathesi yime mfana omkhulu nje wasengihlezi lapha eXhaphozini siyabonga akusilayile ukuthi nxa usuka lapha koBulawayo usiya kini uhamba njani ungagada izimota kulezi insuku kudala sasihamba ngabo babethi ngibani le Wanki special iwanki special ezikaFred uphuleni ngiyazibona sasuka lapha singene umgwaqo lo oyefolosi size sithi singadlula kancane ilupani indawo le eJocholo sike siqambuke eJocholo siye chapha umfulu uChangane sichapha ukana sibe sesiya umfule besiwakhele ngumzola wona ngumfulu yiwe ngikhule ngiselusela kiyo inkomo zangakithi zinathakile ngale ke emzola imvama ukuthi indawo zibizwa ngezikotsho
izikotsho zilabanamba. Oh. Yeah, ngakithi bekuku 69. Wo number 69 emzolo. Yeah, isibhorane leso Oh. bekungu number 69. Njengoba nxa uchapha nje ukana laphana usiyakhona komenziyo ufika ku4 ku5 ku6 Sothi 69 khona. ukuya ku69 kazilandelani njengokuba ngumzimba. Oh. Zithi gazi yele zithi ga kodwa sesiyafika kithi uyabusufike ku65 enduneni umenyezwi induna yami ugumede usokhe Hayi siyabonga. ye susiya ke ku66 susiya ku67 su60 67 68 69 ngakithi susiya ku70 edibheni susiya kosobhuku wami ukhumalo uyili susuka lapho susiya esikolo sathi sisafunda mina ngisafunde ekhaya kwakuthiwa idandanda primary Idandanda ngiyizwe. seyaguquka ibizo isiyigogo Oh. secondary. Hayi siyabonga. Kodwa yayiqalise i-primary. Hayi siyabonga baba. Kade sike okugcine ngicelayo. Ngicela ke bakithi umntunga akazitsho yena. Njengoba ke ngingumntunga wezembe kungomzini. Imbuduma kaMaso, usigwegwe esingephuke ngoba ngesomuntu ngangesogodo ngasithi phaqa. Usele nduna. Insele edle ezinye insele. Ngilapho. Siyabonga awazitsho phela siyabonga baba siyabonga mtunga siyabonga sigwegwe ngiyabonga maduka ngiyabonga mntanami siyabonga babukeli ke ithemba lizule ke imbali kababa uPatrick Mabhena ke umntungwa ayibo siyabonga sithanda ukumbonga ithemba lani babukeli lijabulile njengoba nihlala ngisitsho ke nsuku zonke ke nxa ufisa usizoxoxisana lawe ngembali yakho xhumana lathi kuma comments uxhumane lathi kumbe ku inbox sizabuya ke sizoxoxa ngembali yakho njengoba senze nje namhlanje ke kubaba umntunga siyabonga babukeli ke sihlangane njalo kwezinye indlela ezilandelayo ekade wentombi iyabonga bakithi lisale kahle bye bye.